Bagas. Selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani panurang suguton malas sugurta bui sisihan amin asyam mariteri gapan si ganupari. Paima jalo hita hatani ne bata. Pasada hita ugurta martonggo hita. Terima kasih sombakon uhur nami bamu Tuhan. Malas suhur nami. Bani panurang suguton ipuhuay hamhanami. Ibagas malas nihur. Marhitego ni tundimu nama pasingin. Nadop marsora ibagas urapa pikiran nami. Jana bani panurang suguton pe. Ibagas nasihol memukah perguluhan nami. Hamba homa tong Tuhan. Nama kasomani hanami. Marhitei ni hatamu. Atau tetap mengiring-iring golu apalakah nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Colam mana merapa kontong nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Regapan siganu pahari bata sadarion Senin tanggal 1 November 2021. Aima tersurat bani 2 Timotius bindu 2 ayat 24 nama katahun. Seng patut paringor-ingor anggo juak-juak ni Tuhan ini. Tapi perbasar dodo pak haganuk. Pandai mengajari. Sabar manaron najahat. Bapenang kuria nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo isukun hubata haganupan. Ahado pandiloon ni Tuhan hubataon. Totu rabalos tatene autar dilo gabe pandita, autar dilo gabe guru, autar dilo gabe kepala dinas, autar dilo gabe pegawai, autar dilo pakonjuma. Totu nasinubu taon aima profesi tene. Jadi lang aina gabe pandilo onta. Tetapi pandilo onta selaku halak napor saya aima ase gabe cuak-cuak nini bata kita. Jana aima na iondolhon ni Apostel Paulus subali si Timoteus ibagas pangidangyon ni sanggah mangidangi ia itonga-tonga ni Kuria na Efesus bani panorang Ijia sangga ibagas haposoon ni ibagas naman dopa kon bagi-bagi rosi bueni pangajar-pangajar napa kahokon maningon isa dari Timoteus do bahasa hajong-jongan ni itongah-tongah ni Kuria in aima selaku juak-juak ni naibata. Artini ay hajong-jongan ni itongah-tongah ni Kuria maningon do sadar betul Timoteus bahasa hajuak-juakon ni do na maningon ipataridah kon ni lebih bagal marimbang hadirion ni. Ay maase ipatugah jana ibobahay Apostel Paulus do ubani si Timoteus bahasa hagjuak-juakon ni ay ma guluh na baru ibagas Tuhan. Anggo sado kahon iya membubahon diri ni, membubahon habotohan ni, membubahon hapentaron ni. Tapi gabi juak-juak ni nebata manon itadik kondo hagadupan ay jana lambin pataridahkon holong apa hidup niuhur ni naibata. Artini ay lambi ia membubahon diri ni tapi membubahon Kristus namar horja ibagas diri ni. Aima ase selaku juak-juak ni nebata maningon ipadauh Timoteus do humbani diri ni uhur si paringor-ingor. Masih sonai halani bapainang Kuria nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ibagas perguluhan ni rosi ibagas pangidangyon ni seng tarpadauh Timoteus mandopak kon pangajar-pangajar na pakahon na marusuh tumang maparsual-sual hon haotoon na buhay patubuh kon paringoran
Na ijon manok kanaya maningon ibagas sa pentaron na kumbani na ibatado Timoteus mandopa kon pahara-pahara nasionon asi ulang tarlajo jana ulang terpengaruh iya gabe dihut iya masuk hubani suasana na maringor rossi masahapkon persoalan-persoalan nalang marguna marimbang masahapkon pasal ahado na gabe harus ni bata ibagas parguluhan ni masih homa isobut Apostel Paulus subali Timoteus asi juak-juak ni bata gabe parbasar artini ay rado tumon halani sonai matantangan pakon bahat ni godaan parlajuan ni dokpakon ni rado tene gabe moru habasaron ni mandopa kon buhay halak. Ijon Timoteus maningon jaga. Halani habasaron na dong bani juak-juak ni bata ay mamarharohan humbani holong apa idop ni hurni bata. Natutu songon bata parbasar do pakaganup. Sonay mahumani juak-juak ni bata basar dopak haganup halak. Na patuluhon ay sahalak juak-juak ni bata maningon pande mangajari. Ijon mahumani kata kunci ni bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo siol HP ni sahalak juak-juak ni bata boy tarjalo halak nalegan tarlobih maboy tarjalo halak si panlawan hata ni bata hasitongan ni hata ni bata sahalak cuak-cuak ni bata maningon pandedo mangajari. Pande mangajari sedo dalam arti pande mangalih-alihkon parsahapan lang sonai tene tapi marhitehon ni pangajarion ni pande sahalak cuak-cuak ni bata lahu mambubai halak nalegan ase jupakan hamubahon niuhur janaboy mandaihon hinamatin ni hata ni bata asi tartugu-tugu humani iya hubani hata ni bata ase anggo si paringor-ringor do juak-juak ni bata doskon nalang pandedo iya ay mangajari halak nalegan tapi sebalik ni anggo pandedo sahalak juak-juak ni bata doma pasti lang si paringor-ringor iya jana na parpudi sahali selaku juak-juak ni bata tardilo kita songon Timoteus ibagas parguluhan tahun maningon sabar manaron na jahat natutu masih maningon sabar manaron na jahat halanilang tarbahin lang selaku juak-juak ni bata ituntut dotene guluhta lobih kumbani halak nalegan artini ay maningon pataridah kon ni sahalak cuak-cuak ni batado kualitas ni perguluhan ni lubih kumbani halak nalang mananda hata ni bata natutu ijon mabaha tumang rahata-hata risa-risa dopak cuak-cuak ni bata ibagas onpe salak cuak-cuak ni bata tardilo ase tetap sabar manaron na jahat artini ay masih maningon sabar manaron na jahat ase marhitehon ni hasabaron ay boy tene manugunugu halak nalegan ase mangguluh ibagas hasitongan ni hata ni bata sonaha sahalak juak-juak ni bata boy manugunugu halak nalegan hubani hasitongan ni hata ni bata anggolang adong hasabaron bani terlebih sabar manaron na jahat na ijon marhitehon ni hasabaron ni juak-juak ni bata manaron dopak na jahat marhitehon na sabaron ni ay gabi idida halak nalegan na marhorja hasitongan ni hata ni bata ibagas dirita jadi marhitehon ni ay tertugu-tugu uhur ni halak nalegan ase mangguluh koma ibagas hasitongan ni hata ni bata andohar matene ibagas parguluhan ta si ganupari lambintalar
habasaron ta dopak haganup halak. Jana ibu bahi tonduna pasing mahita ase gabe juak-juak na pande mangajari hita. Jana gabe juak-juak na totap sabar manaron age mandopakon na jahat. Amen martonggo makita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Malas tumanguhur nami marhite hatamu. Itorangi ham ur apa pikiran nami. Aselambin isa dari hanami tongon pandilon nami ilobe-lobemu. Gabe juak-juakmu. Ase ibagas pandiloon hajuak-juakon nami tongon Tuhan. Ibagas idop nihurmu. Sonai matongon lambin talar habasaron nami dopak haganuk halak. Janah lambin pandi mahanami huma lahu mangajari rosi totapma lambin marhasabaron hanami mandopakon na jahat ase marhitehon ni intongon Tuhan. Lambin mardai holongmu lambin mardai idop nihurmu namar horja ibagas sadirion nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jaloham manay baparapakon tonggo namion. Amen. Oras mau bataganupan, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja, selamat memasuki bulan November bataganupan. Shalom.